esikoleni samaSulman ngicabanga ukuthi labaSulman awafundisa isiZulu esitshekile ndisi-LO lapha emaSulmaneni enye payslip yakhe isenyangeni ezikhokhelanayo ukuthi ethuke azosuka lapho athi usikhova wondliwa umfazi usikhova yena nomfazi wakho nabantwana abayi-3 namanye amadoda bamondla ngamalini labo babo angazosikhulumisa lo usistepfather stepfather, 3 different people and wayesethuka abalandeli abalandeli baka-SK bayakhokhelwa kusho ukuthi umthandeni akafanelanga ukuthanda according to yena njengoba nje uyibona kuyinto yokuthandwa yena ngazosinyela wedume akayena unjiniya ngiya-understand ukuthi wayibuthi unjiniya phela vele unjiniya mhlawumbe ujethi uma-mechanical engineer ubhizi uxova oil lapha nalutho akekho hawu njengoba memeza kangaka memeza imfundo yobuthisha mina-ke ngithi mhlawumbe uyi-senior manager uyi-GM kumakhampani athile ngendlela futhi bengathi uthola leso masake singavelelwa hey womadoda hey futhi uNkulunkulu yabona njengabantu uzoyibonakalisa ubukhulu bakhe womfowethu awukazi wasuka e-SK waqeda wasurvive namanga emacingwana abantu abonotho or abantu abayinto ethile abathanda ukuyikhuluma izinto ezinjalo sithi isilungu an empty tin made the loudest noise akekho umuntu ethi lapha ekunganalutho khona umuntu wakhona unomsindo hayi kodwa-ke awukwazi ukuza lozo siphomela ngedegree ye-teaching awukwazi ukuyenza leyo yebo is the achievement kuwe kodwa ungasiphapheli ngayo uNkulunkulu because nathi sinawethu ama-achievement hayi ubaseyena yabona lo mlilo lona ubaseyena akawothe ejiyane kuthiwa nani ikhulule emhosheni lemdletsheni nani ezinjani ngiyazwakala bafowethu uyazwakala jiyane esinganaphunga uthi simpuskova lapha hayi sanibonane ngithola i-invite nami uright Sikhova ngiyaphila bafowethu ngezwe nina siyaphila Sikhova emoyeni unjani mfowethu ngikuzwile mina bongaphathekile kwasho ukuthi bengibambekile lapha bengikhona ngakwazi ukwenza lutho cha impela mengingaphathekile khona kahle kakhulu hayi mengaphathile kahle hayi lokhu ke kuthiwa ke ngondliwa umfazi hayi ukuthi akungiphathi nakancane kabi ngoba ke into ke engekho ke leyo so mokungiphethe kabi nje ilokhu ukuthi nje kuthukwa ubaba ibhizi nje igama lakhe lokhu liswa phansi phezulu yebo so hayi lokhu ke ngathi kuyatrenda into house Sikhova wedliwa umfazi yini hayi cha bafowethu lokho nje angeke ngize ngikhuluma angazi kusho ukuthi kahle fanele ngiveze ukuthi ngisebenza kuphi ngihola malini hayi phela payslip izingaki fanele ngenze njengayo into njengoba yena ehlezi ethi yena unama payslip awu3 noma u2 ucabanga ukuthi wonke umuntu libele njengaye ubulima lobo Sikhova hayi nayo into engayisho nje einsizweni bafowethu into engayisho einsizweni mazize la kumina siyogeza kulomfula engeza kuwo ngoba kushuthi mina nginomfula wami noma nginamanzi wami angcwele ukuthi mangigeza ngawo abafazi bengondle yebo lonto so ingathi ngiyeza kubona nje bafowethu nenze nje lo so bafowethu enye into kuthiwa bafowethu ngingakusangeni ko live kancane ngithi ukuma ngoba ngiyoze ngiphaphalaze nami ngikhuluma into engekho so hayi kabi nje ngizocela nje ukwehlela ngezandla nje ngithi ukunibukela ngicabanga ukuthi nami manje fanele ngiposte ukuthi ngibonise ukuthi sekungenani ngenzani
ungayenzi leyo nto omunye nomunye uzokholwa lento ayifunayo baba. Ungayenzi leyo nto, don't go down to his level. Ungafuni ukufana nesiphukuphuku. Bacela uGoskov. Kuthiwa bacela ukungondla ke manje. Bacela ukukondla. Bacela ukukondla. Zithi ziyamthanda. Ngiyabonga kodadewethu manibona ukuthi ningangondla manje. Abanokondlana umgibe uyo othanda ukondliwa nalobo life beyinyanga bathenga nganakuzo. Wafuna i10,000 le kuThamara wathi uzoba ifront line. Wabona ukuthi abamnaka kwasuka lapho wahlehla washona ku ladies house. Usuka lapho uyoqamba manga akaveza ivoice note lapho uyaphika ukuthi uthe umthandeni uPaulile ngendaba kaThamara uthi yena akaveze ubufakazi ushintsha zonke yena umuntu eyisolo madoda ushintsha uphikile manje akaze ayikhuluma ukuthi umthandeni ini nemalini uya kanti mama bekakhuluma bekadadaza angazizwa man master naso. Alright, okay, anginankinga right. Uthini njiyana? Ku-right bengifuna ukukhuluma nalensizwa le ngithi ngicela ithethe lumaqwabe lapha enzathu. Uthini umnotho manje? Uphuthu. Mina futhi asilinde. Into engakutshela wena mfowethu ukuthi nje uphola enhliziyo. Yabo nawe usibonile ukuthi siphukuphuku lento le iyakhuluma iphinde iyiphikise. Kanti iphika yonke into ku-live into eyisho kwi-video iphike nanokuthi ifaka usiqiniseko evidweni yakhe. Yaphika lento leyo. So nje yona isumoya mfowethu. Usahlanya ngekhanda. Usayaphika. Into engiyithandayo ukuphika into kwi-social. Uyabona manje la nto nenkulumo yakhe igcwele la ku-YouTube. Igcwele la nkulumo yakhe ukukhuluma yena qobo lwakhe. Mina ngizwela le ngane bathi uyayifundisa bafethu. Mina ingane yami bengingayikhipha kuleso sikolo. Cha mina anginankinga nempumulelo yakhe futhi angeke ngize ngiyiqhathanise naye ngiyiqhathanisa namuntu. Mina ngiyiqhathanisa nami. Yebo. Ya kodwa angasuki yena asuke lapha afuna ukufike akubukele wena phansi wena ungashongo nix ungakazi ukukhulume lutho. Yena akugibele ngeinhlamba. Njengoba bekenza nje. Hayi. Akubukele wena. Cha bafuthu ukhululeka nje mina ngi-right nje sikhova si-right. Noma ningazi ukuthi ngiyindoda yomndeni namanje nginomndeni wami ngihlezi ngibheka i-TV ngilalele nina nje la. Mina sikhova into engingayifuni angifuni umuntu akhuluma into namhlanje uyishintshe yena uyena ubekayikhuluma ngoba bekaphika namhlanje ku live zonke lezi zinto abuzwe zona uyena ayikhulumile njengoba siyana yena elokuthi no live lo ebekhuluma nosiqiniseko kwenzeke nini namhlanje lapha ku G5 Ay zagadana kwasindo wabaleka wahamba wabaleka ubalekile mfishisheni hambile elufakile uThixo uqinisele lapha khona bathe mase bamtshela ngalo live wakhe weyinyanga ubambayo usiqiniseko phela dale kanjani kuthe mase bamtshela ngawo bakhala madoda Sangikhona sengifikile sanibona kwaphela ukuthi wenja ubethi webhuti usiqiniseke ethi wemfowethu ethi welenja sekayaphika webafowethu niyaphila umkhonza nimkhipheleni la ekhoneni la hayi uthe usayakona lapha saya khona hayi umkhonza ngiyamhlonipha saluthi mkhonza bhakakhona kuma comment hayi lapho uzobuya buyi
Webafowethu asiqaleni la uMthandeni uposte ipost wabhala wathi uphuthu umdayisi wophuthu umdayisi. Manje ke leli lulwane lithinteka kanjani lona endabeni yophuthu kanti alinacala liclean lona umuntu ongcolile uMthandeni? Asike sizameni ukuzingela leyo ndawo lesike sihlaziye leyo ndawo iyodwa nje before sifike ekuthini umgibe usela khona njengamanje. uMthandeni uposte ipost angafaka igama lomuntu kwase kuthinteka kanjani umuntu owathuma umuntu uphuthu wabona ungathi kukhulunywa naye ngqo makusithiwa uphuthu umdayisi wophuthu. Anizameni nje ukubheka leyo ndawo iyodwa leyo khona leyo umgibe inofika kule ndawo asekuyo umgibe njengamanje. Yendoda angeke uzuqeda uku-analyze umgibe loya muntu ugula kwamampela lo waqala ngokuthuka boshemba angeke usamkhona umgibe ugula impela manje akasazi inetwork ilahlekile. Uyazi ukuthi kukhona indoda embuzile emini ku-live ka-G5 yathi yona mgibe makuthi uMthandeni athinteke ekufeni kukalokhu njani kukabhuti uDubula ubuthuleleni ne-information engaka sonke lesi sikhathi wathi hayi besingakaxabani uMthandeni bebehavior inani ungagcina information ebucayi kangaka uthule nayo uba hayi ngoba umuntu unjani ngoba umuntu uthe okay weluka nginankinga futhi nawe uyiqoki phela belinde ukuthi beze bexabane. Cha welokhu nje into kaMgibe nje ayihlangani bafowethu ngoba umgibe uxabane nenkulumo kaMthandeni futhi akaxabananga noMthandeni uxabane nenkulumo kaMthandeni. Okay is fine mayixabane nenkulumo kaMthandeni akamfoneli ngani mayikuthi bayafonelana nokuthi babeke bafonelana ngama-video call e-WhatsApp sezesivezela indaba esingazazi esingayifuni abafonele nangangani ungena ngaphi okokuqala before akhulume lento yakhe yale post kaMthandeni you must put igama likaKhuzani alisebenzise ngaphambili uqale wathi Khuzani wozalahlala kulesi situlo esibizayo. Okay fine Khuzani sewuhlalile esitulweni esibizayo abalandeli bakaKhuzani sebekhonsele ngaphansi kwalento ukuthi akuvela ama-voice note inani into ezifana nalezo. Okay kasidluleni-ke lapho bahlangana kanjani ofraud nemali zokubhadalwa nosikhinkili nabanye abantu kanti yena uxabane nepost ebhalwe uMthandeni engabhalwanga uKhuzani engabhalwanga ifraud. Ngiyabona nje njengoba ngitshela mfethu unga-analyze umgibe kuze kushona ilanga uzosangana njengaye njengoba isangane umgibe kudala acala ukusangana mfethu ukuthi nje phela besingafuni bese into enginyanyisayo athi yena umgibe uMthandeni akakaze wagaxa umuntu uvoicemail kaMthandeni ukuthi yena athule ufana ne-DVD le ufana ne-amplifier ukuthi iy'pika zikhona ezokudonsa isound lapha kwi-amplifier bese ziyahlanza isound leya yena uyi-amplifier uthule nje iy'pika zithatha isound lapha kuye bese ziyikhiphela ngaphandle bese yabala-ke lezi y'pika zakhe angazi osikhova bathinteka kanjani nobaba babo kulezi zinto zakhe nokuxabana bakhe noMthandeni. Njengoba ngisho ba lo muntu mangathi wena ufuna ukum-understand kuzogula wena ngoba naye akazi-understand. Ngizohamba ngoba nakho ngiyangizwa yini ya siyakuzwa Macingwane hayi sengizohamba khona okuncane nje bafowethu ya usiyazwakala Macingwane ngithi khona encane ngifuna ukulungisa la kodwa ngisekhona ngizoba khona ngithi mina nginganitshela khona ufike kokugcina we-SK bafana bakithi loya muntu loyana angazi noma unesiphiwo nomunja noma unengilozi awukazi wona mathela kuloya muntu uvela athi nje uyole phansi uzowuza uvoicemail akutholayo emva kwalapho kuphelile ngayo i-social media ngoba wonke umuntu usembonisa uphila mpiloni ngithanda lokho nje u-SK uyakuveza ya weMacingwane uqinisile asitheni kanjena-ke uyazi ukuthi mina ukube bengiwakwambatha mina kwangempela ukube bengiwakwambatha ayi bengizoke ngimcinga umgibe kancane nje ngale information ngoba lukhulu alaziyo umgibe ngokuhamba kwamfowethu lo owashona angeke uthule ne-information engaka bese uthi wena hayi bengixabene besixabelindele ukuthi basixabane yonke nje lento umgibe unolwazi oluthe xaxa ngaphandle kokufaka amanye amagama abanye abantu.
loya muntu inkulu into asafuna ukuyiphenywa lo Mgibe loya khulu kakhulu oyifunayo ofuna ukulandela uMgibe ufundise ecrash eRosterville nizomthola khona ilocation yakhona lapha eMasulumane nizoyithola khona leya nje oyifunayo cha wemacingwane akuhluphi mana akuhluphi ufundisa icrash kanti futhi ifundise crash lenja lapha ipipi ingane ngobonisa ngane kanje la enkani nokunamakalo keingane ngoyibona hambisangana ngo social media lambele inyangeni ihola no 12,000 hola mawufundise crash izosidakelwa la ngobona ihambisangana nje ilambele inyangeni lamba ku TikTok la ifuna imali ibiza ama ladies house ayifaka imali wakiyaxaka umuntu osenemali kanje kodwa hayi imali uyanikwa ngiyaxaka kodwa sikhombana ngomuntu unemali wemacingwane ithini elingenalutho linomsindo bhuti akekho umuntu onemali ohambe ememeza ukuthi unemali khohlwa sibani akekho umuntu onemali mfowethu ohambe ememeza ukuthi unemali kuyingozi ukuba nemali abantu bangakubulala abantu bangakulimaza for ukuthi unemali abantu bangakusekela nje bakubamba inkunzi nje bakulimaze futhi uma bekuthola ungenayo le mali ohamba umemeza la ku-social media ukuthi unayo yena le mali le athi unayo iphi ngoba uMgibe uhlulwa kwakugeza ubuso mayisiya kuleyo crash leyo lezo ngane zifundani kuye ngoba ingane zifika ziclean zona at least zifika icwebezela uvaseline ebusweni yena akacwebezeli lutho ufika nje nensila yakuleli viki elidlule zodala uMgibe la uyabona nje umuntu onemali ungahlala naye la kuke angasho nokusha khale nawe so nje lona kumele nazi nje ukuthi ayikho lento ayikhulumayo ubekangeka kangaka imali inyanga athi uyafuna ipanel isiningi kakhulu ipanel Mvelasi uyaphila Mvelasi lungisela qala awuthule lihle uyaphila ngiyaphila babhuti ninjani sikhona futhi sikhona lethu siyaphila bafowethu ngabe unembuzo hayi no akukho okuningi engingakusho ukuthi nje uMgibe mina ngimbuka ezoba senkingeni ngoba kuthiwa akakhipha ubufakazi bengikhona kulo live kaMveki obuvula o-G5 wavela abaleka uMgibe ngibuka uMgibe lento izomfaka enkingeni enkulu kakhulu hayi kancane yona izomfaka enkingeni but into ekhona bafowethu into ekhona ime kanje uMgibe maye ukuthi yonke lento ayikhulumayo iyiqiniso yini lento yenza ukuthi adonse kangaka athathe ayobeka i-15 days come for ukuthi aveze ubufakazi hayi ukuthi nje SK umngani wakhe kanti akamazi weSK yazi mina and ngifisa vele umthandeni angamphenduli uMgibe uvele uvoicemail kuphela umthandeni ngeke azamphendula uMgibe vele ngeke umthandeni usile phela ekhanda usile phela umthandeni ekhanda akayisile le nto kuthiwa uMgibe le yazi bafowethu enye into yokugcina engiyifisayo mina kuko konke ukuthi yena amgaxe vele ivoicemail ngiyafisa lo mndeni wakambatha osothintekayo namhlanje kanje ngoba uMgibe sekanemi ngifisa ukuthi bangake babuyele lapha emaphoyiseni bayocela i-statement ezathathwa mangabe nesikaMgibe sikhona bakubona ukuthi lokho akusho namhlanje wakusho yini isuke lapho indaba ngoba awukwazi ukuthi unobufakazi mawusuka lapho wena futhi uyafika ngapha elontweni usoyahluleka ukuveza ngiyafisa impela sekuwukuthi vele ngoba vele akwenzeka ukuthi isibongo sishintshe ngiyafisa ngalesikhathi samanje ukuthi kube bengingowakambatha ngiyakufisa lo hayi nami ngalomzuzu weMaster K ngiyafisa ngalamalanga nje kusabhebhetheka lento ukuthi kanti sengiwakwambatha lo Mgibe lo ubengake ayiqede lenyanga kaApril le bengeke nje azayiqede usashinyanga ngicela ukubuza yena uMgibe ke wayane ekhona emncwabeni khona lapha wathi akayanga emncwabeni wabalekwa eSwazini angibeka dliwa isazelo wabaleka wayesayogeza eSwazini
manje ubani wayekhulumela mani madoda mana abangani noma wayekhulumela abangani ku-TikTok ubani asazi ngoba athi umngani wakhe waphela uyena uthi umngani wakho omkhulu bathi akayanga. Uyazi ukuthi la ku-TikTok kunabanye abalandeli engeke ngize ngibadalule kodwa abamathuluzi njengamanje asebesetshenziswa umgibe ngoba baqamba amanga manje sebefuna ukubona ungathi mhlambe balahlisa thina isignal noma inetwork bathi bona bafuna ukumsondeza eduze kwabo umgibe babenza ungathi bamkhonzile bamfukamela akhiphe lama information mase wakhiphile ama information sebeyamsunduzela le baqamba amanga sebevele babona ipoint sebevele babona itrend sebebona ukuthi mhlambe iqhawe labo liyathandwa inani nanokuthi ingoma yama-album aphume nini bafowethu lento yokuthi umgibe athi yena ingxabano yakhe nomthandeni isukela kuma-album ngoba mangikhumbula kahle i-album kaKhuzani iphume ngomhla 15 November kaMthandeni iphume ngomhla ka-28 yini izinto zanini lezo kunini namhlanje lento azothi yena ingxabano yakhe nomthandeni isukela kuma-albums yesha ungakasho yini engaphatha kabi u-SK umculo wakho uhamba kahle kanje elontweni kuma-socials yini engaphatha kabi u-SK ngokuthi lona wancoma ingoma kaKhuzani yini engaphatha kabi u-SK mfethu yabona yekela ukulibele ufuna uku-analyze umuntu makakhuluma odadazayo lo muntu mfethu uyayibhedela yini u-SK engamphatha kabi ingoma zaka-SK zenza kahle kanje angeke mina we-Master K ngi-analyze umgibe ngoba mangithatha ukukhuluma lezi inkulumo zakhe namavidiyo yakhe nani azi-analyzeki lezi zinto azi-analyzeki kanjani na inkulumo kaMgibe yokuthi uxabana nomthandeni ayinasihloko njengoba ngisho yini engaphatha kabi umthandeni ngokuthi yena uncoma umcimbi kaKhuzani kungukuthi umcimbi kaMthandeni wahamba kahle ngelonto ngoba besikhona thina elontweni emdletsheni asixoxelwanga leyo VIP ekhulunywa ngayo njengoba zenza ngathi relevant wazi yonke into thina besikhona sayibonela lapha so kwesinye isikhathi uthi ufuna ukuhlekisa ngento kanti uyasibonisa ukuthi uyisilimo ukufika kuphi mazinolwayo ungakhohlwa njalo phansi nansi enye inja esemnyama enja le nguza le engathi ifuna hayi adlala lawo madoda hayi mina bafowethu engikwazi ukuthi nje bese ngifuna ukuyihighlight kokugcina enkululweni kaMgibe futhi ngifisa ukuthi namhlanje mase ulife ujiyane uvala bafowethu simene ukukhuluma ngalento esifo senijiva ngoba vele into enga-exist and njengamanje uyabona umjida la khona bamtshela abantu abasondele naye uyayisola ngiyanitshela namanje uyayisola umamo zakhe kakhulu ngoba emini usiqiniseko kumele uthi emakulandelele emini uyayisola abafundi loyamuntu nginitshele nezo uyabona njengoba nithi uqale uthe mayiqala manje kulate macingwana kulate njengamanje akasekho umuntu osenamile njengamanje njengamvele nje noma ngabe uyacele kangaki lolo xolo lolo ngeke ngiligwinye ngeke ngiluthathe kulate manje thina wasi 154 manje la 154 basila la ulanda ivoti lakho kule act ifollow lakho kule nja uyayiblocker phumani kule nja ngifuna uyabona ngifuna ukuthi ayibone ukuthi degree ayisebenzi lutho and uyayisola bafowethu kodwa seke ngibona ukuthi uyayisola kakhulu mina ngoba umqondo wami uyagijima ngizwe inkulumo yakhe mina ngibona ukuthi lo muntu uyayisola ngeke ayikhuluma ngoba useyafika useyavuma abantu yonke into manje okuningi ngiphethe umshana lapha engqoleni umshana ngiye lapha endlini phethe umshana lapha engqoleni khohlwa ngeke udabula ulandela yonke into yakhe ibekwe la uyaphika uthena akazange akhulume ngabo uye bekasha athi waphawula ngayo yonke into masabuza ukuthi letha phela ubufakazi lapha aphawula khona mhlawumbe wakutshela wena ngevoice note akasaphumeleli yithi mina inkulumo kaMgibe ayinasihloko futhi into engingayisho manje njengamanje nje ma-Red Nation nonke enila kule panel le bafowethu bengicela ukuthi makwenzeka nizongena ku-live abalandeli abangale owama-Blue Nation noma okabani makuzokhulunywa leyo nkulumo mhlawumbe ufuna ukuyi-understanda noma inani
ungangeni enkulumeni ezogcina ithinta umthandeni noKhuzani ngoba nizogcina senabalandeli bakaKhuzani. Khona abanye nje asebamalulwana abasengazazi iqondi noma kwenze njani ngoba mawufika laphaya ningaba babili thola ukuthi sibabili la yimi noMaster K abalandeli baka-SK yonke leyo loluvuco lobe ligcwele kulowo live abalandeli bakaMgodi nizogcina niconvinswa laphaya for ukuthi nithi nina hayi cha i-album ka-SK iyabheda ingoma zika-SK ziyabheda u-SK iyabheda vele ye ufa kwadubula in nani ngoba nje sikhuluma nje bakhona abantu ababhizi abanyomfwayo kuleleya sayidi abaconvinswayo ukuthi abavume whatever ekhulunywa kuloya live. Uma Golide uvula ulive njengamanje mawungayoma phezulu ufika ulalele laphaya ngeke udabule. Hayi Shaka asikho weak ngaleyo ndlela bafu. Asikwazi ukukhatha. Khona-ke kukhona abantu abawiki ke Master K. Uyabona njengami mina ngiyafana nje ingqondo yami icishe ifane nekaMkhonza ngoba masowuqala nje ungibhedela nje ngabona amagama akho amabili abhedela u-SK nje noma ngathi isimo sithini ngiyacathaka ku-live wakho vele mase ngikubona ukuthi uyaphuma esandleni ngamagama nje amabili ngoba uzoze ungikhulumisa into engafuni ukuyikhuluma noma uzoze ungenze ngigcine ngihema ngikhuluma into engayazi uyabona engizoyisola futhi ngayo. Mina into engiyifunayo manje asikwazi ukumyeka Macingwane akalethe ufakazi bokufa kwadubula. Umgibe nje asikazomyeka sizomyeka futhi Amaphoyisa awahlale phekwa kaMgibe man. Umgibe sazomphenya nje. Man. Hayibo. Man ulinda nje wasinimletha ngalana ulinda kwenzakalani ngolinda nje wasinimletha ngala. Asimazi ubheka Vulani la. Ulinda ngwakuphi yena? Uyazi hayi ulinda wakuphi yena? Hayi ulinda wakuphi? Hayi ulinda wakuphi? Lesha lena manje lena isipesha. Hayibo. Yashipanele yini kwenze njani? Ungabuzi maqwaba ungabuzi kubi. Uthisha ofundisa isiZulu ngePGC yase-UNISA. Boy. Awanje lo bhuti lo mina ngazi ukuthi phela kwasakhona nje ukuthi uthathe uma wengane zamanye amadoda uzosiphaphela la ungathatha umfazi osemmekeze komunye umuzi uzomenza umkakho wena. Ukhoshe ngayo uthi ulobolile waqeda wena ukhoshe uthi angafuna ukusikhulumisa umgibe angafuna ukusikhulumisa bafowethu. Umgibe angafuna ukusikhulumisa ukwazela umgibe yena mgibe lo uyalazi itshitshi vele mangambuza ukuthi mgibe yini itshitshi angakutshela. Umgibe abakhona ucashile. Yasaba ugaxela. Yabona mina ngiyamtshela ngisasho ngifisa. Hayi umgibe angasikhulumisi bafowethu please siyacela umgibe angasikhulumisi. Ngiyafisa ngabe ngowakambatha. Mina nje akusenandaba nokubanga wakambatha eMaster K. Mina ngithi nje akangasi ukubiza ama-Red Nation ngeyilima. Ushilo vele wathi abalandeli bamthanda sini. Asingene kulezo zinto. Ushilo uthi ama-Red Nation izilima angazi ukuthi ubani lo mbuzi. Bakuthiwa yena uLwizimbiza akangasi ufa ama-Red Nation. Angacabanga ukuthi sizolawulwa uye thina asitshela ukuthi silandele bani. Mina lo bhuti lo mina uyangixaka. Umgibe angasikhulumisi bafowethu ngiyacela mina umgibe angasikhulumisi. Ngaleso sikhathi bangaka abantu abadumile abadlula umgibe. Nangu ngiyakwenzela isibonelo. Nangu uGatsheni naye waduva phansi ne-voice note. Wayikhipha i-voice note. Aphuphile umsulu. Angithi ama-voice note angithi bona bazi inkosi zama-voice note. uGatsheni ne-voice note njengamanje. Nayi nemfezi yathi akhona ama-voice note kwayona. Ama-screenshot aphi? Hayi bafowethu ngile ngikwaziyo
ukuthi mina wakwakhetha ukulandela u-SK ngalandela leyathi sinonkulunkulu omkhulu kakhulu koko ukuthi ku-attack-a khona akukho kuphela moyeni njengentuthu mina amacingwane ngizokwenzela isibonelo macingwane. Bangaki abantu abacindezela umthandeni ukusuka ngo-2014 15 16 17 18 19 abasokhona okhosini kuleya area kaSigiya nengoma leya. Bangaki abantu abaphumelele laphaya ekucindezeleni umthandeni nje. Awuthatha ukubheka laphaya okhosini uSigiya nengoma. Bangaki abantu abaphumelela abacindezela umthandeni laphaya. Bonke bakhishiwe kulolu hlelo uSigiya ngengoma labo bantu akusekho noyedwa. Okay shasha sicithini phayana ngekudala ewakhiphile umgibe awunothi uxabana nami namhlanje ngithi niza kulinda for 15 days ngekudala ewakhiphile uMaVN. Siwa Yeah, wapheka wesiqithini wapheka nasekuqaleni kwekagatsheni kwabuya kukhulunywa nje ivoice sesizwayo ukuthi angena kumthandeni lo sayishaya indiva leyo nto sangayi-entertaina yini ke zoyenza ukuthi si-entertaine manje into kaMgibe ayothi umthandeni akaze agaca uvoicemail umthandeni ufana ne-amplifier umgibe nina futhi wafuthi nje mina makwathi kumthandeni vele ngiyakunyanya angazi nami wemacingwane mina njengami uzongicika wokugcina mfowethu yabona nje nami vele ngikunyanya impela uyayikhumbula leya ngoma yakhe athi khona mina ngumguquli wezulu lathini leya ngoma ethi gonqugongqu akhumbula maseyigonga lapha sethi yena hey wemgodi sinjani isigcwagcwa zinjani inkumbi emaqakaleni isigcwagcwa-ke sona sinjani awungakubingelela kwasuza uqosha nonjongo kanti benenzani la nihlangene ngegama lami bengithi nihlangene ngobhimbani memeza kanti nihlangene ngegama lami bamnyanya kaba abantu umuntu ohlangana nedixa besethu ukuyigcokama banginyanya mina ngiyakunyanya-ke ngithanda bayisethini uyayazi le ngoma yakhe lokho niyilalele wema-Red Nation afikayo nethi umuntu othi ukusikhova bayamnyanya abantu bayakunyanya abantu ma uthi ukusikhova mawusibheka isikhova nje abantu bangempela bafethu yazi angafuni ukusikhulumisa ngibona khomba le insimbi zale range yakhe yakudala ezirusile athi umthandeni ahlalele insimbini ze-range ngathi yazi lo uyafuna ukusikhulumisa. Ngithe mangiyibheka leya renza yakhe ngazama ukuyigugulisha lana leya renza yakhe seyiko-300,000 sehla nasesikalini wayithenga futhi vele yena seyiko-600,000 seyasuka nakwimiliyoni. Azositshela kunento kulive sekuseni engididile uma ngabe kungena isiqiniseko etshela uMgibe ukuthi akaveze lamaviyani before sizoqhubeka nakho konke waphuma uMgibe kulive iqoki lo yabhuda okakamazi wena uma kumbheke ngabothula aney'nyanga athutolela abantu. Khohlwa uMaster K kodwa ngizonishiya nakho mina ba-Red Nation ngizoninika lo mqondo uyayisola la kakhona loya muntu njengamanje uyayisola mina amacingwane ngithi sekulate man sekulate uzisola kwakhe bekumele ayisole saqabanga sekulate njengamanje nakuloya live macingwane ngizwe nevoice yakhe bengana-confident at all ngokuzithemba mumozi ukuthi amandla aphelile. Mina ngike ngadlula komnye ulive wama-Blue Nation ubuhostwe ubhadlane kunanokhuzwayo kwafika kwaliwa nalo mfana lo kuthiwa lo mfana lo kuthiwa usitha bayeke lapha usesayidini lika-SK nani hayi labo sanibonani bo kunjani bafu? Awu siyaphila wey'ngane zakwethu siyaphila nje kahle kakhulu xolise nje kade ngingenile la ngingene ngabamba isitulo nje asengihlala la ngazo kodwa-ke bengisala wejiyane othi ngilokhunze leyanto leya bese-ke ngiyabuya
Okay, nkosazana. Abengifuna ukusho ejikani. ya yebo Bengisafuna ukusho ejikani ukuthi hayi noma bengisalanda uphuthu kodwa-ke ngiyathembisa bengingathunyiwe. Ngoba indaba kulezi iy'nsuku inkulu isuswe uphuthu nje. Ngoba ngike ngavakasha kule post ka-SK mhlawumbe mina ongabonanga kahle. Ayikho into ekhalisa umuntu lapha. umuntu udliwa isavela wakhuluma ngophuthu kuvuka amandla. Macingwane musukuhleka macingwane. macingwane usazozala ungahleka nje usazozala Wemphakathe. Ya hayi phela umacingwane usazala noma engahleka. Niyafuna ukusihlekisa nina, niyafuna ukusihlekisa. yebo Kodwa-ke madoda asilishintsheli igama lophuthu sithi noma ipapa noma isipuphu ngoba wathi uphuthu hayi. Uzothi siyamsaba nje uzothi siyamsaba. uqinisile Noma ungathi Umgibe wathi umuntu uphuthu. Iqedwe yini impuphu mngani? Usafunela abantu wena. Hayi usafunela abantu ephakade. Impuphu iphelile njengamanje. Iyona mpuphu ilona phuthu-ke lo langene impuphu yakhe hayi bafana ngisaphinde ngizokhuluma ngophuthu manje nempuphu engisayidela. Umgibe umfana loya Ngokuphela kwenyanga akasabisi umgibe umgibe akasabisi loya. Makumele sikhulume ngophuthu sokhuluma ngophuthu ngoba akekho umuntu owathi umgibe akathuma umuntu uphuthu. Umgibe kwakusuke kuyena ukuthi akathuma umuntu uphuthu, athuma umuntu uphuthu. Umuntu wahamba emhlabeni ngenxa yokuthi uthunywe umgibe uphuthu. Ukuba engathunywanga umgibe uphuthu ngeke aba ukhona wayi bangayanga namhlanje. Asingajwayelwa kabi umgibe thina umgibe angazosidakela angazosilawula sitshele ngokuthi uphuthu ufusa amanxeba ngoba wenzeni yena. Mina nje weshaka bengiqala ukubona kuthiwa izambane yona nkosi yokudla nje ekazi ukuthi uphuthu alinakekile kakhulu. Alinikwa abadlalo bayaliphuca. Zisho madumelana. yebo afethu and khona lapha engqoleni Nawa bethi phakathi usubuyile phakathi wakithi usubuyile uyoncedeza ngalo. Ubuncedeza apha emnewethu. Bana wemacingwane. Kunomehluko phakathi kokuncedeza neqiniso. Ngibona ikhomela njalo. Undabe. Kunomehluko phakathi kokuncedeza neqiniso. Mina ngisuke ngikhona usuke ngixoxela futhi ngokungafihliwe mawufika ngikubona ukuthi uyajoyina ngiyaqhubeka ngikhulume lokho ebengikukhuluma. Sanibonani. sawubona Ukhuluma ukuthini phakathi ngempela njengoba besho kanje. Wangena amawelewele wama-Red Nation. sawubona mawelewele wethu Mawelewele we-Red Nation ungenile manje. sawubona mawelewele Yes, wama-Red Nation-ke lo akakho blue lo u-red. Ngithi mina niyambona kodwa umuntu eyifake ejele. Niyambona umuntu eyifake ejele impela eyifake ezithi vu. Namu umfana ebuphisa. Wayengahambe nomuntu ahamba Uthuli mawelewele. maqede lapho umuntu uyadutshula uyabulawa akayi nasemngcwabeni ugijima yena uyeswazini uyoyiqinisa maqede manje useyabuya uzotshela abantu ukuthi abalandeli bakamthandeni babulawa ubani. Phela umuntu ukhulume kahle izolo wathi umuntu maye umlandeli kamthandeni uyaboshwa or uyafa.
kusho ukuthi yena unolwazi ukuthi babulawa ubani labalandeli. Hayi kusho ukuthi unolwazi olukhulu. Umgibe lo. Mina yazi ngixaka umuntu othi umgibe akayeke. Uyekelwani lo mgibe? Ngoba umgibe impela ufuna alandelwe impela azalikhiphelele iqiniso ukuthi ubani wakula. Wemawelewele umuntu afuna ukuya kumgiba kamyeke. Mina ngizomnaka kumfo kaDlamini ngizomnaka mina. Cha mina nje ngedwa ke life engizowuyeka ngifika ngikhuluma ngendaba kaMgibe ngingakhuluma ukuthi umgibe akaboshwe. Uyalazi iqiniso ukuthi wafaka kanjani udubula. Khona nazo-ke izinja zakhona-ke nazi izinja zamaqoki kuneyixoki elikhulu elijoyinayo lapha ezansi izinja zakhona-ke lezo ya Chris Jack yabo mfethu unjani Uyaphila kunjani Chris? yaphila hayi ngiyabonga umkhaya ukuthi asixabene bafethu nabanye hayi mina Chris Jack angikwazeli ukuhlanya wena ngikwazi indoda emphilayo Wena Chris Jack ngiyathemba ukuthi nayi noma bengihamba nawe masiyothenga uphuthu bese uhamba sokuphila. Ngeke ungishiye ngedwa. Manano. Noma kunjalo umkhaya uyangizwa. ngiyakuzwa mkhaya Ngiyazwakala ngazi network